Biake gima umwanchi murigeria bigeta seni gensoko nigo chiaragire chinse sato chia bono mugoroba noko semera kwa nemna kwa bereko kwego keria emeroberio a ahimegeta seni kega gensoko nebiro binde nendengo kwarigania a semesa ya mangana maya elindengo manye nara yabereka okorekana korwa chingongo chionsi inyi chinse nyoru mwanchi murigeria ayonsi naboko yabwate gwetira simitandao ya ito sensemo ya Facebook Ensoko TV Semeria YouTube Ensoko TV ya nenkerubo Frida baltoko bwaterna soko nekebna ebicha niliogi ya gwekera sole asinchira ya benenera Barnabas Ondari Toldi na boigo Doreen Kemunto mwanchi mulia toska tonyegera kwera ntora sege kaya kerbo seli ndengo manyamange asinchira yobwekera nukolende tango turayanyora asinchira yoko yachuta uruliri okorani megia betiro Umusahe w'emyaka ya igatu agusiri obugima bwa ya senchera yobotutukanu isamwera amenya ntuyo amenya ngwani tamu na noyo bosi twaherusiri korwa serikali nengwana yabangina ba smart mama bosio wobochori ukatutanganya ukageuka sisi ukaangaisha biashara zetu ukafuta watoto wetu kazi. Muraibe kia magia DCP Rigathi Gachagua kwa mochobo koleri bwaye Ruto. Manchi murigeria ngo kwaligani bene ilinde tosanga sobwamo gochaka bono iga goika omoelio kwechaka amaya yebirebiga nigongo kumanya buna umusayomo w'imyaka yegetwa aserieta Advin Ongaki korwa sekenyorokia Isamwera ebunge yabo basi county ya Kisii nigo akagire goitwa n'abantu batamanyire asensemo yabo songe ward ya Kitutu Central emambya yelitukolia rero asogo kagerwa kuiba epigipigi nanya bakorengana ne amata yaye nigo batuguteirare buna umusayo tanya gutwara embweywe nagosaba obwene kwene kigwa ase umusayo abo bisabo butukina boiga banyanyimbo bigeta seni Kenyanjo nigo bayurusi umubere onyagosira senseme yo chingaki obutuki bwachakigwe muri kito Petro Machini na mange Amayenda nigabwata inse asensemo ya bosongo ewoli ya Kitutu Central account ya Kisii emambil chikoria rero Yemaiga ya matemo kurensemo ya mutonto ebunge yabubasi account ya Kisii babuka na komanywa igoro yo mwana obo asirita Edvan Ongaki uyo meta asensemo ya Homa Bay gaitire asakagire buna nigo ibete pigipigi umwana okonya amenya to Homa Bay mwana Ongaki na bakinete buya andi gatikabere mamu mwabaga kale kwerenda yari isiko tamenya tio lakini nende kintakane icho asini tojirendete wono maite na ikira saa 11 nkorangeri bwana Ongaki obeiro gusira amana muna na ikire gaiga nabona nyorira ale para elinda asirete akuruliri okorane megia betiro okororana miyende bamubitete emiyo ne yende bakamwaka somuto lakini samagena ya bamubekerete ebara tingwegena narari goito mwana oyo kurengana na nginarome nyagusira umusayo tanya gutwara embwa yo boibya sobogima bwae moigo ito kagete ngatari mukapara no bukabaro bwae bagote ngaro mukabara ngani bibi ya bwae to manya ngaki serikali yacho ekoro chunguzi to manya ngaki epigipige mbamo nyorete kara monero ngaki etelinse ga saiteire tumaya ko nyonga nere gwikubekire oronse onyandiri omwana yaro mukabara kango nyona bagambi boka maitenga no mukabara na ndetanya ku report no gisa kende aireru nyo polisi ameka na akinga no mukabara mwana okorekana na ajete Homa Bay bakamurusio bakamarenta bacha kumuitira abaige kwerenda boso munyangena ono jenne na beri no gugumya mwana otari mukabara mwana okana amenyete ngocharika aindoira na asamenya to Homa Bay ntomo manyiti bina monto makora no tuakina ne wikabona bona mambi twanyorira pari nga ikaiteire bosongo asibarire ira yogojigo korobotuki asepigipigi yo akagire ko banereri ekiagera taringenero mbarabari no muberoe igobona aso maene mwana otia ko ntuki ubu maene bwa etia bonyorekane
tumanye ng'aki abayete komoleta kurua mapei bagacha kumuita mbarabi serikali ekora uchunguzi tumanye ng'aki inki kia muitete abayete kumuimbare bayete kumuikuruoro bono ntore tayari kumanya pikipiki yo monyene ande ntore tayari kumanya pikipiki yo ng'anereri ase ng'encho buna bono ntoranyora no bara bwe pikipiki ng'anereri namba plate nereri ande batatayo aba bamoire tema aba bamuminyogeti ko chimate bagachikumuikurumate toba manye ng'ambarabi naende ogoito kwae ng'ankoro kiase ng'enche karo keri bare komoita goikamba arange angamba arangerete none family yabo egere none family yabe bawe ng'a omonto obo otokira asegete ekero mubero nyagosira orusi wa sensemeyo nigiamatiyo yaganire obwene bumusayo iga ono turi no goichano konene gotogosabe serikali okora uchunguzi isaine tumanye keri kiari kumuitangereki igo bono mane bu mwana otio banyorekane tumanye ng'aki nki kimuitete na bamolete gembara biyabo serikali eteme okora uchunguzi yae serikali enyare gofuatiria sobwango enyare gotoa bwene wogo gose enyare gotoa obwarabu buonga king'ana kiaitire ase ng'encho yare kobanga ne pikipiki emoitete anga ne pikipiki inere gabu next speed lakini ase sai ntoranyora epikipiki yu asiri Reporteria Soko TV Koroige County ya Kisii Nchepethuel Machin Watigana nayo ni gotoka ndawikasi county ya Nyamira sengo kumenye buna abangina ba Smart Mama korwa se bunge ya North Mugrango negati ya bali baba bagwesokia na koeneke buna nigo batigire gwasira serikali na nigo barachi kumusira Dr. Fred Matiang'i no murwanereria ogwesira Matiang'i bagukwa na sechiro yekerenyo nigo baerera ogotigwe isiko ne serikali yo muraibwense Dr. William Ruto nabo igo koeneke buna sobochori oboke bore bosio nigo barachi gusira abarai Morikyo ito Steven Nyariki Mbunde na ikera na chinsemecho nabo igo gotwarigania orobotiro kubwatia Vale nobororo bonene gati y'abasubati ba Smart Mama anne mono abakurati kurwe bunge ya North Mugrango nigo ko mo berero ko gechugo konene asugo tumekwa gusire serikali ya robisi ase kurende batanya gukonyeka kende korengana barabuni go berere teneninga bago cha kwendra gusire serikali na inde bangina twarenge kieni twatangiri gugo mugaso toitire twabeire muna chinguko twaonjo kirekeni muna tore gaba kungwa babora ka bara abataka mu bara na twana gotemna ko Smart Mama totali ko rigitne to kolero yoro tuna twatengerwa kama gora to nyarire twachire gwake samuna kurutwa gachande gete serikali yeye bono twaete chukura ngajero nya serikali bono yaburi bona bangino to karo gotenge kubaka twanyarike abangina babande twachete ko bekama una nche bono murayi bwe kyombeki ekimna Smart Mama twachandekire bono twachire gaga kitokonyeke eyo minto ekiagara no na abana baito bono twatengire baka abana abalisi abangina gosebono ntoli koligererigwa twotore Smart Mama togosiro mushimi goito mwanjwa twashinya moko bono twaika engaki agakari gotoire gochikonge buna menya nkobori ari chikura twachire gwake sabo twabire daracha buna ntwa bakurati aba kare twabeire nga daracha mono abaisanga baikire twanyore ngo bagakari ko guchitenda abangina babo isanga bamwe batasekerera batanga bakurati abantu rakonyeka twatengire abangina bange buna bari magaiga batengirwa marikaerire buna bari igamba bwati mariko chiteyo chiara cha marika bamwe bakune igamba gurotayo okwana imeye chiro yekerenyo ase bunge ya North Mugrango imeye Nyamira nigo batebirenga mbago chiago sira omujumbe bororo North Mugrango moske chwash nyamoko no morwaneli huyuago siro UDA moske Francis Amenya asikorende barache gosira omurwanelia okomosira Dr. Fred Matiang'i omoske Jeremia Onkaro bwekiama kya UPA igekerenyo tumeteseka bone gento gyo gokumia ototagetiga amenya ntuyo amenya ngwani tamu na noyo na nyamoko na Ruto off bono ntu asetore igotore igara ri asongaro na Matiang'i
Chebami ntogaki na chandekera so mwesimiwa na achire boira ngo mateberi gakyo mwesimiwa antongonye kali gasinkoria omwana one byo kogonkonya ro mundu seria ari mandere Somalia ari omundu seria transfer yo Katara swaga aki kyagarare ndo nyorire antebi next week ya na kwa Nyamuko Nyamuko ndio mheshimiwa wetu lakini atusaidii. Sasa wamama tunasumbuka hapa kwa soko. Tunalia wamama tusaidiwe. Kama ni aje wamama? Tukangainwe chiro na Ruto agocho kwani bintu 800 asetageka. Atimisi. Oteba chipara manyete bakama ama ebipara binde hata na ni tutamanyete bali abanyane baga. Lakini ebipara ebitari korosi. So we are tired with him. Smart Mama ababeire bakumusira umujumbe Joash Nyamuko oyora serikali ya Ruto nigo batebirenga sentundeiga nigo barachigosira Dr. Fred Matiang'i na kumochia serikali asogotekerania achira barwete Ngoba no twamanya goteba baiga ntwe twadisife gitio koru ase Ruto twacha so mwana oyo ito okengo Matiang'i twamanya koligereria omumuro oyo ito ngege sasa ogocharuka uchigoro okoro serikali imetusumbua. Sasa tumetoka huko Ikonge, benye tulienda huko. Tumekataa maneno ya serikali yenye kwa uwanja. Hata Raila wetu amekufa hakuna mwenye anatutetea. Kwa hii serikali sasa ya Matiang'i, ya Jeremia Ongare MCA. Ngona tu ikire ngatukana rero twagire karengere ringa. Ongaro Tomo soko no muntu someka nanda abate enkore ngile. Bara twacha rero busigwamiki agotebanga se tuwekeire esa igeria ito yo mugusi Matiang'i ito igo twachire gara gutangasa ngantu otore nyuma ya Jeremy Ongaro for MCA Kerenyo Ward na Daktari Fred Matiang'i. Steven Nyarike Mbonde Soko TV Kerenyo North Mogrange County ya Nyamira. Hege ikaro kyobomo bwechinse kia emeronge bere neyemo mutinyo kabere mwaka bwechiri bubere na 14 gikararia chitariki ibere cyo mutinyo 11 kekero mwaka bunalituko ensengima ekomorikera alia mabe abariki bamangana maya gosabararia bagwetera asege ikarekyo chinse chiri cyaro setyo kobwatano ko chikaboligwa chibekemero bile yoko eneke buna abararia bakorire egasi yabo batari goturubanirwa abo asibali barabe bako baturubania nigo barabe bakwimukirwa egetambukero keri chiko murikyo monene bw'ikyombe kyobomo bw'echinse nigasogete oseni gabo segeta abararia baegwe esco ekero baokora egasi yabo murikito Vincent Munda namange Chitariki ibere umutinyo 11 umwaka bw'echirwe 2013 asakuru kwa Kidar imeyense ya Mari abarali babere Chislain Dupont na Claude Ferron bense ya France bagaitona masasi y'ebunduki na gusiria magimabo emebere yabo egatoka isiko ye town iyo ya Kidar kerutiraro abarali abo konyara bakolire chingambo na kolika chiripoti amona abarayi kya National Movement for the Liberation of the Aswadi ikikiare kurwanira obusubule bw'ensemo ya Aswadi ya Mali. Marie Christine Saragossa ebosi y'abarali abo agateba gusira kwa abarali abo tikobe getango keragera abarali goikasali amagima bakogosererwa umurikyo monena sekyombe kyobo mabwechinse Antonio Guterres ngoteba rubuyo bwo gutwara abarali gati yaito. Journalists play an incredibly important role in our lives, sometimes at great personal risk. They bring us invaluable information from around the world to right here at home. They are the embodiment of free speech, a fundamental pillar of any free and democratic society. During the pandemic, journalists have been on the front lines in the fight to get the truth out. It's critical time for fact-based reporting. With COVID-19, incorrect information can be deadly. Kurengana ni kiombe kia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO kuru mwaka bwe ya mochimi kianda merongo kianda ni tatu wetani abarali bwe ya mochimi sano nebere baitirwa sokoralia mangana asechi report chabali kia mangana baitirwe chikesi kianda asechiri komichi abaiti abo mbali gokolerwa kende aseke tabu kiabo obo maene tiboli kokota guseturuti never dies ekiombe kyo kiamenta goteba ekera abarali bagosariliwe gasi yabo ebikorwa byo kugenda mamincha n'obugima obukurumi nabo igo bosale bw'ichinginjo aho nigo bokomente kana se binyorogo se society. Today, as we mark the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists,
we must do our utmost to prevent violence against media workers and create a safe and enabling environment for journalists to perform their work independently and without undue interference. Asemerobero yekyombe kyobo mubwechinse the UN Plan of Action igoro yobuendi bwa baralia nigo kegochika babwatani aho ebyombe bya baralia amwe nebyombe binde byonsi biregati byesoke na gukwanira gusagana konde gwansi ya baralia. We must support those brave individuals who put themselves in often difficult or dangerous situations to get us the information we need, to challenge us to be the voice of the unheard and to hold those in power accountable. It's our job to protect journalists so they can keep doing their job. Abaralia korendwa sobo sagani bonde bonsi negati emerobero ya mangana alia manene gosechia chenda chiri chinene chira samarro yo mwaka wechiru 2030 alia koreta magendero gose sustainable development. Na semerobero ye chinse chira abwatane na korosio bwamate obubo koreta magendero baka goika sitomenyete gose binyoro ime ekero muralia kulimigwa no muganda bwa bantu itwa. Vincent Monda, Nsoko TV. Omurai bwense nigagendete gusyoria amagendero ase chinsemo kagukwana nigo aliira yokorosia eserikali nabo igo goche goikerania obwagachi bw'ekiciro ase nsemo ya Vihiga nabo igo chinyomba chieligori lense Murikito Dominic Onderi na ira chinga kichai chabene nabo igo gotwariganiria aya kubwatia. Maiga yomurai bwense ya Kenya Umuske William Samoei Ruto kobeke kambi me county ya Vihiga nigo ene kireba menyi boro gongoro ga magendera ya serikali ya baretera ayaniga ene kigwa ase kanisa ya African Divine Gamalenga me county ya Vihiga ekero Umuske William Samoei Ruto aikirana amona baraibanda bange viongozi hizo barabara nimekuja kuzianzisha na zile barabara zingine zote ile ambayo ilituletea kisirani huko inaitwa Kombewa ile ya Maseno Kombewa Kalandini hiyo pia nimesema ikamilike kabla ya Januari mwaka ujao mimi nikuje nifungue. Watu wengi wako giza hapa Hamisi. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kama serikali ya Kenya. Pesa Kimoze sasa anajua mahali iko. Tumesema shilingi bilioni 1 tuweke hii kaunti yenu ya Vihiga. Tuunganishe manyumba ya wananchi 15,000 mpya hapa Vihiga. Na waziri wangu atakuwa hapa kuhakikisha hiyo kazi inatimika by June next year. Hiyo manyumba 15,000 ziwe zimeunganishwa na stima na kama kuna zingine zitabakia tutaendelea na kuzishughulikia until we make sure that every home is connected to electricity. Tumetafuta ardhi ekari 20 na mimi nitatoa pesa milioni 900 tuweze kujenga stadium kubwa hapa Vihiga. Program yetu ya housing nimesema kama kuna county ambayo inahitaji mpango wa manyumba ni county ya Vihiga. Hapa Vihiga tunataka tuwajengee nyumba 10,000 na nimekubaliana na hawa ndugu zetu waheshimiwa. Tunataka kujenga ya kwanza hapa Hamisi 1,000. Tayari tutatangaza kandarasi. Kuna ile tumemaliza hapo Majengo, tunaanza ingine 1,000. Tunataka kuweka Luanda pale nyumba 1,000. Boigo Umuske Ruto nigakwa neme chandera ase obokore bw'ikinyagitari miense ya Kenya ase bono arume bango batware ligosiria emechande yaiga. Shida kubwa ya madaktari ama shida kubwa ya dispensary hospitali zetu ni kwamba mwananchi anaenda pale anakuta hakuna dawa. So we now have a way of sorting out maneno ya madawa. Dawa ikitoka kule Kemsa Nairobi isiende Vihiga town, iende kwa zahanati yenyewe, iende kwa kama ni dispensary, iende moja kwa moja mpaka dispensary, ama moja kwa moja mpaka health center, ama moja kwa moja mpaka hospitali. Umuwaziri w'ebyombe Umuske Wycliffe Ambesa oparanyaniga irachinga kiechiga gukwanira abakore b'ekyama kya Orange Democratic Movement gose ODM gotigara kumusira Umuske Ruto buna yarengeganga yanya gusira Umuske Raila Amolo Odinga ase bono asabire ababwatani b'ekyama kya ODM gotatwara okong'usanana. Na Raila amekuacha mahali, amekuacha na Mheshimiwa William Ruto, na yeye wakati alituacha alisema tukae hapo na tufanye pamoja na Mheshimiwa William Ruto,
na sisi tutaendelea hapo hapo, na wale wengine ambao wako ODM ambao waliongea mbele yangu. Nataka niwaombe wale wa ODM ambao wako hapa, tufanye kazi pamoja, tufanye chama chetu kiwe na nguvu, mambo ya malumbano tuwache, na tusupport Rais William Ruto alinde inji hii. Kuripoti ya Ensoko TV nchini Dominic Onderi, Nyabuto. Tinga kicho boigo nigo abarai besokia na kogokera oborai bwa Dr. William Ruto anene mega yoko moenia nyagusira Raila Odinga nigo bagokera henchira Ruto abetega kubika emerobelio na boigo kwene kyabuna nyagusira Raila oberega kwenigwa asenchira yesiko. Your Excellency, as a community from the Luo Nation, let me take this opportunity to thank you for according Baba the most dignified funeral ever seen on this part of the Republic. And Honorable Mr. President, we as a community are now certified orphans. And I've never seen any orphan giving conditionalities. And therefore, our quest to work with you and to lend you support is both unequivocal and unconditional. And Honorable Mr. President, we will stand with you because of what you believe in and what you have done. It may be lost to many that on the 30th of June, as we were turning a new page for financial and fiscal year, Mr. President, together with his cabinet secretary in charge of Treasury, had already sent all the monies accruing to counties under devolution. And Honorable President, as members of Parliament, we also received all the monies under NGCDF. And therefore this year, we are beginning on a new slate with you, Honorable Mr. President. Honorable Ruto, as a community, even as we mourn, we want you to hold our hands. Baba led us for the last 40 years, and we are giving ourselves to you, Honorable President, to work with us and walk with us. Umuraibu kiama gia DCP Rigathi Gachagua niga mochirio umuraibu ense Dr. William Ruto asogotasika abantu ba Mount Kenya nigo aerera gotaisanika kwae asobokoreri we serikali anene asensemo yoborai yobobe na boigo botumikyo bobe wechibesa aukwana ime county ya Murang'a nigo alira yogocheko mwaka isiko asobochorio bonene bolebosio. Sisi wewe Githinji tulikuchagua, tulikupenda, tukakupatia kura zetu zote, ukakuwa mfalme, ukafika pahali ukatusaliti, ukatudanganya, ukageuka sisi, ukahangaisha biashara zetu, ukafuta watoto wetu kazi, ukaharibu kila kitu, ukaharibu masomo, ukaharibu matibabu. Sisi tukawachana na wewe. Sasa umefika pahali unatuma ile mtu yako ya standard 3 anatukana sisi, anatukana jamii yetu akisema sisi ni roho chafu. Alikuwa pale akasema Uhuru Kenyatta ni roho chafu, akasema Rigathi Gachagua ni roho chafu, akasema Martha Karua ni roho chafu, akasema Justin Muturi ni roho chafu, akasema Linturi ni roho chafu. Ni matusi si matusi? Ni madharau si madharau? Wewe Githinji ujue sisi sio roho chafu, wewe ndio umechafua roho zetu. Na ndio utajua roho zetu zimechafuka mwezi ya 8 2027. Utajua roho zetu zimechafuka. Mimi huzuni yangu ni wale ambaye watu wanatoka hapa mlimani wanatembea na Githinji, akitukana sisi kama jamii, akituita wakabila, akitukosea heshima, akisema sisi ni roho chafu. Na nyinyi wale mumetoka hapa mlichaguliwa na watu ya Murang'a, na watu ya Kiambu, na watu ya Nyeri, na watu ya Kirinyaga, watu ya Nyandarua, watu ya Embu, watu ya Meru, munapigia Githinji makofi kwa kutukana sisi kama jamii. Nilipokuwa ofisi nilipigana na pombe haramu, kweli ama uongo? Imerudi haijarudi?
Huyu Githinji alisema pombe irudi hapa iue watoto wetu, kwa sababu anatuchukia kama jamii. Na sisi ndio tulimchagua. Ile kisu anatumia kuua sisi na kuhangaisha sisi wenyewe ndio tulimpatia. Na ndio tuko na uchungu sana ya kwamba sisi tulikufanya rais, na ile panga tulikupatia ya kuongoza unaitumia kuangamiza jamii yetu, unaitumia kuua watoto wetu. Ababwatani be serikali nigo bagendete n'emirubirio yo kurigia abantu asensemo ya Elgeyo Marakwet magaye mbure nyinge gutwa neriro bakwanyuka ikiokirete abantu emeronge bere na babere gusiria obugima. Wasiri boburendi bwime Kipchumba Murkomen nigarure ngora ya bene gucia ase bale basirire abamwabo na kuburia abantu kurwascinsemekyo konganya. Murobere bwokurigia abantu bande merongo ebere na kianda nigo ogendete. Our Ngao officers, our county commissioners, the regional commissioner is well briefed to make sure that we give out early warning and an alert to everybody to go to safe ground. Today, I think the search should be able to lead us to a number of persons who are missing. And you know, in law, you cannot say they are dead until they are established that that has happened. So the missing persons will continue being searched. It is very sad, by the way, that some families lost 5, 6, immediate family members. So it's not a very easy thing. Those who have been injured, the government of Kenya is going to pay all the hospital bills. For those who have lost their lives, the families who are grieving, the government of Kenya is going to stand with all these families who are grieving at the moment to ensure we have a proper and decent send-off of the Abakenya bamenyete asomo baga o Kenya na Tanzania asensemo ya Isebania nigo bono babulie serikali ya Kenya gwesona nigati eligo sonsora omuchando oleo ayankubwatkana no gochererwa n'abanyanyimbo ba Tanzania ase binte binge byabere bigosaligwa magayo bocholi koera matukabere aetire nanya bo nigo bayenekire gotaka ikura sensemo ya Tanzania na kogania kogendera n'imirimo yabo ya Botambe. Manchumuri atia tosoe asensemo ya kabere ya studio tonyole aya enekirigwe ase Chigosoli. Oso ase TV Chigosoli nige timu ya Gucha Stars FC nigo yaligania timu ya Fortune Sacco FC kurakirinyaga ase keminano gia NSL abo ase Fortune FC yayikora Gucha Stars chigoli bere asisato ase getige Chigosoli kia gusi chitimu chichonsi ibere nigo chatebirubna nigo chibwate emerobile yogo chia kolebuya ase keminano kia NSL mwako yiga na igo nchire no gosemere buna hamachibu ngo cyale koba amaya Alpha interim coach pale Fortune Sacco na tunashukuru sana kwa ushindi ya leo kwa sababu ni Mungu ametupa. Timu yetu tunajaribu kustabilize. Tulianza vibaya, tulizigame zetu kwanza mbili, sasa tunajaribu kustabilize team. Tunajua tunafaa kuwa pale juu, tunafaa kuwa number 1 ama number 2 ama number 3. Ndio tunaenda kwenda KPL. So ninashukuru maplayers wangu, wamekuwa na right mentality, wamekuwa na positive mentality. Tulikuja hapa tuka-agree lazima tu win. So wakakuwa na hiyo mentality, wakakuwa positive, wakapiga ngoma. Hata after kuconcede wa kwanza bado waliamka, wakajua tumekuja kwa biashara. Na by the end of the day wameweza kutupatia win, na tunashukuru sana. Tulizi game za kwanza mbili na sasa hizi tunajaribu kustabilize team. Na ukiangalia mechi ina ambayo tumecheza sisi
tumepiga draw 2 na win 2, so tunajua tuna stabilize na tuna pale juu. Tunajua pale juu ndio tutafaa kukua top 3 ili tuweze kuenda promotion KPL. Assistant captain Fortune Sacco. Maoni kwa game ni kitu tunaweza credit hiyo win, ni tulikuwa well prepared, tulifika ground mapema, psyche ilikuwa juu, kila kitu ilikuwa sawa, tulifika mapema. So I think preparation pia ni muhimu sana. Na hiyo preparation ndio imetupea hiyo mentality ya kupush leo. 2 points away is a big motivation to us, because if you can win away, definitely at home you can still push for a win. Tumecheza Gusii Stadium na hatuja succeed. Tuli expect game yetu ya kwanza hapa Gusii Stadium tutashinda, but tulianza kidogo, naona vijana hawako katika ile hali yao nzuri vile kawaida wamekuwa nao. Sijui kama ni uoga ama ni nini imewafanya, but kitu naweza ni mwanzo. Leo tumecheza hapa hatuja succeed. Itabidi tu adjust na tucheze vizuri zaidi ya vile tumecheza leo. Tutashinda. Mechi inafuata lazima tuli expect game yetu ya kwanza hapa Gusii Stadium tutashinda, but tulianza kidogo, naona vijana hawako katika ile hali yao nzuri vile kawaida wamekuwa nao. Sijui kama ni uoga ama ni nini imewafanya, but kitu naweza ni mwanzo. Leo tumecheza hapa hatuja succeed. Itabidi tu adjust na tucheze vizuri zaidi ya vile tumecheza leo. Tutashinda. Mechi inafuata lazima tujitahidi zaidi ya vile tumefanya leo. Tumeona, nadhani tutaongelea shughuli yenye haijafanyika vizuri leo. Next match na believe iwezi kuwa the same vile imekuwa. Tutageuza mambo zingine hapo venye tunacheza. Yani kuna vitu kadhaa lazima tutajust, na mimi naamini itakuwa tupoa, itakuwa sawa. Mwanzo hivi ikiwa hivi, then inakuonyesha Mwanche muriyeria ayo naro aenekigwa asensemo yechigasari korende ngumanyikwa nga etimu ya Man City yaberege kwenyorera obubwi bwechigoli sato aseyamo ngotebwa nga nigo yasoira sensemeri yekemirano kie ligi nigo yabeire ya kabere kono mwanche muriyeria goikiraga abo nongo ikira omoelio obukumurikira amangana mayambi mono sana asabali mwabere mukubwatia amaya Imeyen Soko TV Eche Colton Otto Jeria Kirubo Nyabutobe comedian yakera bagendete kubwatia amaya Imeyen Soko karando cheboigo Samuel Nyamario Mariba kurachinsembo chirichia Nyagatanyi Magena Nyakoe ward hatebanga Nyakoe nigongo to mama kwani abene gochia ase Right Reverend Father Thomas Matoke na boigo brother Eric Nyabicha Bernard Mengo kurwali America Minnesota amona Honorable John Nyandie Kamisi oyole omorwana ibekero kyobo MCA ase ward area ya Nyakoe umwaka gwechiribubere emeronge 25 nebireria nenkerubo Frida abali bonsto bwatre na soko enekebuna amaya abere kago gwekera senchira ya bene mbia mono sana tumirane chinga kichinde.